Makiria ya arimi 10,000 aria ni amemba a thuthaite ya kahua ya Gakundu riu mahocetie mwihoko kuri thirikari kuhonokia thuthaite no thutha wa kuhurirwo ngengere kumana na thirĩ wa ciringi mirioni 60 mwaka-ini wa 2014 nirio thuthaite no yoire ngombo ya ciringi mirioni 50 cia kugacirithia uruti wa wira no ikiremererwo kuriha thirĩ uyu uria wiyongereire nginyagia ciringi mirioni 60. Runi ruru ni rwacirwe 2014 ni regime ria yaikuo vindio na rutiabataka kurivika nundu ni magira na kindu na politics ciaku cia nyingi muno cia kurua koguo members yengi muno ni maurire yengi magikura kawa yengi makiendia migunda gukoreria kiro ire makethaga over 2.5 to 3 million cia sokire to 700 itangia vodire go service runi ruru rwa commodities. Simamisha hii, lakini bado tutaomba serikali isitumie sisi tena auctioneers. Ingekuwa commercial loan ingekuwa different kutoka kwa commercial bank, lakini loan ya serikali ambayo ni serikali tulichagua na ni serikali ambayo inatuambia tusipige kelele, then inaleta shida wakati tunawaambia sasa wakulima wetu wanaweza poteza mali yao. Riu amemba ayo ni mathiite igoti-ini makienda wendia wa thuthaite no kwamba kurugamio niguo maheo ihinda ria gucaria kihonia. Kwi kavinda gakinyite tukegwa ni ithe-ini cia wivirwa mbeca riu tugivavuka muno gucoka kwigua ati tutire kondirio nundu ingi gucoka kwigua twi ngathitiri ndukwigua ko murimi aranyitirwo ni cuko vakuvi arware murimu wa sukari. Akiaria igoti-ini ria Embu, mubunge wa Manyata Gitonga Mukunji nioritie thirikari gukinyaniria ciiraniro ciayo na kurugamia wendia wa thuthaite no. Tunasikia vibaya wakati tunaona leo rais ako upande ya Western anapeana bonus ya watu wa miwa, na tuliweka pesa ya miwa na tukaweka pesa ya kahawa. Pesa ya miwa ilikuwa karibu bilioni 200 billion. Pesa ya kahawa tunaweka kidogo, lakini bado yenyewe inaleta taswishi. So tunasikia kama we are not well appreciated. Mwena-ini wake gavana wa kaunti ino Cecily Mbarire neranire gutigirira ati kihonia ni kioneka. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Waduro.